your best YouTube channel. Why media. Bambi kirungi kyokola okuba nga oli kwa media mwe bali kutuwagira nga mbona mbozi daife ku YouTube kitwizamu amaani. Yasaba yakaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga bulido nze Yazid Yolisigira owaife busede omikado. Amawulire genda go Bambi timalungi amawulire ganako ngawe muri kumbona nchaire kuku mukwano gwaife muganda waife Mota Vincent aberenga musada mu manifino mu bitudo by'obusoga mu myaka gye mito n'omukwabo abatona bavuireyo abavaayo nadala okutandika okuzaana ebina Uganda ebusoga era abeera azaana filimu edekina Uganda mu lulimi olusoga wabula ayisubiriye yetubaire nalyo Bambi liri kujanga lisebengerera. Mota Vincent abasinga mwidinga VX abeera ino mu bintu ebyo bya filimu nga asinzira mu kibiina kye kya Starlight wabula wowira gano tibirungi ali ku buliri. Mota Vincent ba VX olumbe lwa mugema obulwaire bwa mugema obulwaire obuzibu Bambi obulwaire bwa kibumba Abasawo bamukatu amala omwezi nga takolesa treatment oba oliawo ebiroto byona nife emikwano gye binabanga bitusa ku nkomerero. So olwembere eriwo nti azakyalina kuba olumbe tulutegeera muzira olumbe lwamugwako nga tali bulungi azakalina ali wano wabula nga kitulese tuire ku mboozi ye tomana iwoli eyo osobola okutiyama kuko omwami ono VX abeera ayambye ino naddala busoga nga ali kutumbula ekitone ekyokuzaana filimu naye asooka gano ng'azaana ebina Uganda wabula mu lulimi olusoga era abantu bangi babe batandise okujja nga babiisa mu Luganda n'ennimi edindi wabula ekiriwo nti ekirwere kyamugema ekirwere kibi ali n'ekizibu ku kibumba era Abasawo bamukoba nti omwezi ego bitakolesa idagala Bambi ebyo bibi bankubira isimu abantu be bakati Yolisigira idaye mukwano go oyogere ku naye akubire kumbira yalimu tomana abantu babakubona basobola okufaayo bamuyamba kyayenda Buyambi ali n'ekikumi ali n'ebitaano ali n'olukumi omuntu ali 15 oba 10 asobola okufuna treatment ey'ekibumba Bambi mwidi mu Uganda saawe no boboza sente wazira bulamu so nebindi ese wano mu bitundu ebyebulanga ono wali nga tumwagenda ku kitanda obulanga embira tinungi wo mulingirira amaiso gona gayero omubiri gona gwesese omusade yali yanirira nalinga ko kunaina mu interviewinga kwa yobonera nga kitufu ali wembere olumbe luli kumuluma so nebyo VX ebikuluma mbidda kuona ki olumbe nga lukwenda kukutwala nga tukakwenda era zenanka endobaawo aye olumbe tosobola kulistopinga nti muna otaida kungema. Lwaki olumbe lwenda okutwala omuntu omulungi abantu ebayenda lwaleka ababi? Ndowooza ni Katonda yenayenda mu balungi oidi ngeri y'abantu abatayamba iwango babusoga aye nga bali eyo buli kuncho bawona baani agumba eri abantu abakoze ebi abaluga abantu abakuba ebiwala abagaba ebidaada aye wamubona nga amala emyaka 10 nga aliwo wayagana olayamba abantu ng'efo bayolisigira ona kunti ati Yolisigira lwamutwere lwaki abantu abalungi abakolera ensi nebirungi Katonda bayenda? Ndina najja ku mukyaki bakoba nti lwaki abantu abo abakola ebibi lwaki bawangala nti Katonda abaligezaako baleka kunsi babe nikyebega benenie mbu bulize n'okwenda okuba okunsi nkole bibi ntandika okuluga Katonda ndeke anti kyovobo nanti bali bakuba okya muliro bajabo okyo muliro omulundi mulalo olw'ensonga Katonda abayakuwa chance ey'okwenenya nga tiwakola ki nga tiwenenya.
olumbe nga lukunise ndikubona embeera lwodakyuka obonera nga olumbe lulikuluma olumbe luno lwaida lutya olumbe luno mukwida lwaida kale byaida ng'ekintu odi bakoba atyaka nakulya kakwida naye oyo so olumbe luno lwaida nga olusagirira era abasinga bungi okutandika okumbona bo balowooza nga ati n'obulwale babeeta enkaka kuba amaiso kasa gakyuka nigaira mu kala ya yero nga buli ambona kwakoba yakoba ati eyo nkaka nga wena bweidi nti abasoga buli wetubona ebintu ng'ebyo nga nkaka aba balumuka mu nsi ko baleeta okubulezi era bagezaako okundeetera obulezi ayi ng'enkyukakyuka wazira banange so bakuwa ku birozo by'ekisoga byalema buti wotegera otya nga ebintu bitandise okwononeka wakoti nono eno tinkaka eno embe yakyuka etya mu bulamu bwo sayini zikiri watandika okubona litali da bulido sayini ningi denatandika obona nga tida bulido nga urine wange omusulo nga gutaninze into dakayero mwene konko nga nzira maani appetite nga yesalatirya paka lwenako banakoba nti kanje kumwidwalira wasookerwako amaiso gonagona ndibona gayero omuntu asobola okulowooza ati oli muwagizi w'enyalemu gayero gonagona gayero bona yero sayini ya kire ekiri munda kuba omusawo ye yankoba nti kire buli wekibanga kiri kwekubirira enduulu kisindika sayini eno kungulu okukulaga nti munda mule ndina obukosefu so tukobere wenaawo ojja kumwidwaliro wajjawa era bakukoba ki kati okusooka nga ntandise okuwulira obulumi bw'amaani mpulira munda nga munuma nzira maani appetite nzira nasituka najja kumwidwaliro balyeta 24 bwenja kukwidwaliro era nayaganawo omusawo yankoba nti kyetaagisa kuba ye yankobererawo yanka ati vx nti tulijja kukusobola aye kiri kwetaagisa ojje kumwidwaliro ery'amaani bakukebereku ati kuba nabaliko batinkaka fayini bali kukoba atinkaka aye eyo eyeyinza oba nga tinkaka so yanka wajja mwidwaliro bakukebere n'okujja ku Shalom eiganga so wotuuka bakola ki eno era bazuula ki bwentuuka Shalom eiganga bazuula nga ekibumba kyange nga nekirina obukosefu ekibumba kyange nga nekivaako omutawaana so kyebakola bankoba nti ndina okulwana okuba ngamba ku treatment ya makerenda ndina omira amakerenda ago okumala emyezi 6 nga tova waka nga tiva waka ngamba ku makerenda ago nga ate tikoosa ndina ogamira buli lunaku nga yetikoosamu okumala emyezi 6 so nga tukali kweyongerayo mu kiseera kino obulamu bw'embeera eri etya okali kutokobera weewulira otya mu bulamu bwo tyewulira bulungi kuba ndi omusaada omusanufu omusaada ata abaire nga nzira tabu yonna yonna neyagala ntambulaku njaku mu mikwano gyange kati saawa eno tikikasoboka nsiiba munumba okuva munumba just nfulumamu nakujja oba kufuyisa oba kujja mu kabuyonjo ekisinga kuluma ekisinga kunuma ndina ebintu nga 4 ekisooka munda muno munda omananga oti ndinamu oba omananga oti bansala kiso tumuli mu bigalanga abakazi ebitambula mu mubiri kubanze tibirwalanga kwaye ndinga kala alina olutungo kuba nenda bwenjiniga nti era mpulira obulumi ekindi nzira appetite yonna yakulya kintu kyonna kyonna eyo yongizirira
kati ate ku appetite gyenzira kairi bwengayitako nti oba nfuna akantu nkalyeku konakona kaira olikibona so naabanga nzira mirembe ate idukira ndina n'ebirowoozo buti omusaada nga nze ndina bingi byembaire nga ntaamu obusente bwange abaana bali kusoma landiroodi eriyo obubiina buno bwetubaamu olikibona kati buti byonna byonna idukira nti buti ndi wano waka ntyaime kati ate ndino bangamba ku treatment eri mu 3 plus 3 wenawo wenenzo okunkobera treatment yo buli mwezi kyetaaga bakwa myezi nga 6 buli mwezi okozesa sente idagala lya sente nga imeka libakwendako ndino okuba ngamba ne338 ate 338 ndino okuba ngamba idukira ndino okulya family erina okulya emirimu gyange wegiri buti egisinga gyayemerera aye wegiri twedda kuwaira landiroodi oti toli kukola era edda kubala omwezi olikibona bankubira esimu nga bakati olifunamu obukalubizivu okufuna idagala lino ki obukalubirivu buliwo olw'ensonga nti kino kyedda kyangwa ku bugwe n'obusente bwe nali ndina obundi ndina ye nali nga mbutaire maze obukolesa so butimpegano kyedda kyangwaku nga wena bwedi nti olumbe rwidanga tiri kukonkweine tiri kukobeire so sawa akasente kyaja okwida okungwako ate nimukungwako obulwaire obwida olowooza nga oti wena abutaamu 15,000 ndakuba nterere nga tiddi nti kino kijakola ki kijatuukawo okay waliwo enabona nga bakobi otandika idagala ngoza sente waliwo obaka wenabona kumikutungwa oba niwo gabubisa ngokoti banange munambe mundi durukire koina kona otikikole mugaso okuida okugula sanduku bantemu baje banzika yinga mubula mutonambye ngoliko abantu bakuyambe mubulamu buti olikwenda abantu bakuyambe batya nandiyenze muboni omulungi owa UI media anambe olw'ensonga sawa eno ndi mu mbeera ey'obulwaire ate naaba ni mu mbeera ey'okweraliikirira nti butimpegano ndi mulwaire ate naaba nga nina okweraliikirira akasente ka treatment nkatwairewa sawa enkowoolera mikwano gyange mwena abali kumbona nga ndibakoba nti banange mundiruukirire alina 1,000 alina 5 alina 10,000 mundirukire because okubaawo emyezi 6 ng'otyaime tina ekintu ekyangu kikyoli kutya ino kuba abasawo bakoba nti wamala emyezi gino gye bakuwa 6 nga tolikosa treatment ati obulamu obwo bunaaba nga bwolekera okuba wakati abaga abasawo bankoba nti amakerenda gano kasita mbanga ntandise treatment tirina kugivaako paka myezi 6 wenjivaaku mbanga akobye kire ekintu ekirwaire nti butimpegano nkulekeire emirembe weetaaye era obulamu bwange ndowooza oba bugire mukyebe asaanawo so buti ndina okulwana okuba ngamba ni sente nga dibaawo nga amakerenda treatment tigabulawo okuba mbu ate kairi kanguminkirizeeku ewiiki tirina kubuusa mu lunaku so nkowoola mikwano gyange abandidi abatandidi abalumirwa abayambi nti mundiruukirire banange okay wena tukoberera mbe yesimu tuwe kundala tenda ningi kuba abandi baida kubira nendo tuwe kundala ey'obulwaire abantu basobola tuwe bayina akasente ka mobile money ngeri mu mainago tuwe kunambo bandala namba yange eri 0752 9 97 24 eri mu maina gange mwene Mota Vincent.
Okay bambi, eyo nemboozi ya mwami Mwota Vincent oba VX ngembera yali mutinungi byona ebipapula kituufu mbibwaineku ebyekibumba ebyeidwaliro mbibwaineku aye kuba tiikirizibwa kulaga medical records da abantu titwikirizibwa aye tudogera ku bwogere twabalaga nti bituufu bambi olumbe luli kumulya embirizi era embeera yali mutinungi nga wenkukobye amaiso ge yero mungi akuba olowooza oti ayambaire t-shirt ya NRM aye nga bambi bulwaire so iwe oli eyo nayo bambi kona kolinako akatono osobola okuta ku namba ya Mwota Vincent ye ya Airtel tumuyamba asobola okufuna treatment asobola okweganira abeewo atase ne family ye asobola okulabira family ye deni twena nga Uganda tubeto mwenda ni Busoga nti abe atuyambe ino mu film industry abe yatandikawo kibine kyokuzana film nadala nga asinzira bitundu ebye bulange eno aye nga abaana Basoga bangi ba recruiting nga bazana mu Lusoga era nga abere ayambye ino bino film de tubeere nga twabona nga abantu bangi nga ba Nigeria abantu ba Kampala ayo no mwana abere yena yakitandika kwera nga akolesa abaana abagano mu lulimi omulovu lwanakaidongo Olusoga so bambi ekirabo kyamaani era ife abandi tulina okwewalikirira nti oba oli awo ebirooto bye byatandikako bisobola okugotaana so nsaba busabe nti obanga Katonda akusobozesa osobola okutambula kuwaaba ne kuweekozesa nga tolinga onaatema obutyame wano ali ku buliri osobola okumuyamba wamwirukirira koba nako konakona bambi baimeka kaida kuwera sobola okubona nga tufuna idagala lye bamukoba tubona oba oli awo mu myezi omukaaga abasobodde baakoba oida kuba wenkyukakyuka okono okusaba kwange bambi tijja kweyongerayo bambi mwebali kubaako bakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazid Yolisigira away from Sade Mbikado leka tusabe bambi tusabe abantu emboziyo ebengire mutima bakuyambe kuba okuyamba tichangu kuliso omuntu aba nakyo aye aba n'omutima omugumu aye nga alinacho kuba tuwena kubanji aba n'enyama yabakuwa baniba yasulira embwa so katusabe nti abantu balumirwe omutima bambi bakuyambe nze mbeera yoli munjibwa ine tinungi era ngo yimbe ina donandi kweda treatment ya yenzira kyensobola okuyamba ku muzindalo guno nasansani amawulire weba yasobola okulumirwa nga nze bambi yava yakuyamba aye kansabe ndide baida kukuyamba kuba mukutu gwange bambi bayamba abantu tibona nsonga lwaki basobola okusuulirira ndide baida kuyamba leka tusabe mulina lya Katonda so nekyo era nze kankuleke nkwendeze ebirungi era nsaba Katonda ayongere okuniga n'okugumya n'okutula mu wasi yona tichangu kuba kukitanda nga wanala okutambula aba mu baino abantu abandi basobola okwida mu endowooza edindi so nkusaba obe mugumu bira byabidda kuwa awulire kale